Sikubingelele nje mbukeli namhlanje sithi asilandela uDr Sphahluka size sathi la sikhona khona kaNgwane silande nje uDokotela la osemkantshubovu makuzwa la ekulapheni kunjani Dokotela sikhona kunjani mkhulu no ngiyaphila ngifuna la sibheke nje isimo senhlanhla yabo abantu abaningi bafuna ukuthwala yabo bafuna izinto ezizobavulela izinto kodwa nje kakhulu bafuna ukuthwala so wena ukhuluma into yenhlanhla onayo so lento yenhlanhla onayo le awusichazele ingakwazi ukuthi ireplace isigubhu uma umuntu baphathe yona isidingo sesigubhu singabe khona. Ngiyabonga mkhulu engakuchaza lapha angifuni ukukhuluma ngento eyenziwa abanye abantu kepha ngifuna ukukhuluma ngokuphila emhlabeni umasitalo omkhulu sonke sithatha sinenhlanhla kepha ke ekuhambeni kokuphila emhlabeni ngetinkinga ngebantu ngebuthakazi ngani iphela inhlanhla nento obekuphazamiseke ebudloti tidalwa tithunywa iphela inhlanhla noma ungahamba kuyofuna isithwalo lapho nangabe ungalungisa into leyo angayositakala la ekhaya lesikwendako sengafike ukusideni sifeca sikuhlola icala lokuhlola kwenda ukuthi sikwadi ukuthi uhlobo luni mkhulu impilo yakhe isisekelwe yini kahle nangifuna ukucela inhlanhla kuba ngiyayicela kuphi kubakini kubakhabo makwakho noma ngicela edalweni sesiganga bese ke siyasebenza ke mkhulu kusuka lapho so umuntu ofuna ucelelwa inhlanhla edalweni sesiganga umuntu onjani kunebantu omkhulu khanze ukuthi asengibekise utelwe wafika wakhulela ekhaya lebantu awadi kwakhayikini awadi kwakhabo makwakho awadi lutho usuvela lapho wena so khanze lapho sekufuna kubuye emva lokho sengilapho ke sihamba nangithi isiganga ngikhuluma mhlambe sitaya emfuleni siyofika lapho ke siyokhulumisa inhlanhla yakhe emfuleni sicelele khona ke emfuleni ukuthi khaya indoda yakho le emfuleni so lokucelelwa inhlanhla lapha emfuleni akumlimazi umuntu ngokuhamba kwesikhathi qale ekhaya mkhulu thina indlela sisebenza ngayo mkhulu siyabakha amabhizinisi siyakha ama-promotion siyakha inhlanhla siyawakha emakhaya akufi umuntu mkhulu akulimali umuntu uma siye emandini emvula hambako emandi kude longawamisa so sisuke siyowusingela amandla lahambako langa sifuna inhlanhla la kuwe ukuthi kubede loyo imisa noma sekafuna emandi noma ngavala la atawuvula indlalenye ahamba doda keme so suke siyawakha lokho lemfuleni ukuthi cha wena kunene buya la stokugeza ngoba bese ke sicela inhlanhla lana ukuthi itawugijima engeyona impilo wakho lokho kwendako ugijima kungena so ngifuna ukuthwala akusikuthi mhlawumbe emeseni imvulele lenhlanhla esimeni somfula ngeke kuthiwa hayi kunento efuna uyishabe njalo uyahlaba mhlawumbe kunento ethile khamba kanjani lapho awuhlabi mkhulu uthi sekuhlabako asiyifuni ingadi masisebenza mhlambe uma ngisachaza nangisicela sihlocala lokuhlola mkhulu kufike kubuke timvu letingakulimata ukuthi kungakulungela kuphinze kubuke timvu letawufuneka kuwe ake sengibekisa kunebantu mkhulu simo sabo lesingawudzinga umuthi lena uma ngathi umuntu nawo uphethe uyawathi usuyasebenza kepha ngeke umsile umuntu yini because lebunye bakhe abulungelwa ngumuthi budzinga tiwasho sekunebantu labanamandloda abo la ngadzingi tiwasho ladzinga umuthi sekunebantu labadzinga kusina ubenda ngibekisa badzinga uqhatshwa badzinga ukuthi basebenze ngaphandle kokuba sina ngereza nangangani so lokuhlola kusinika line leliphelele ukuthi sikusebenza kanjani wena nekuthi ke mkhulu asengibekise noma ungafika wena ngithi ngikunika enhlanhla kepha nangabelekini kungcolile usuka la khaya engcele khona vele ngeke usebenze lutho so kumcuwa mkhulu mawuthaka isitofuna kuphila sikwathi usukaphi usuka ekhaya noma usuka kuphi bese yakona kubuka lenzawo lohleleke ukuthi vele iyalunga yini nayo nangabe ke lenzawo ilunga leyo sesiyakusebenza nangabe ukuthi uma ecala siyecala emva kuqala sikline ekhaya sikline ngaqala sihlanzele amandla nedalwa sendela kokuqala sengikhansi kunika inhlanhla kuyaphilwa mkhulu azivana indlela so le nhlanhla le yebusiness mawuse umuntu unemlungisele ibusiness makaqala ibusiness isiguarantee ukuthi ibhizinisi lakhe lizokhula lizodlondlobala lapho mkhulu
ngingakubhejela mkhulu ngikunika ibheji nasikhuluma ekhaya ngenhlanhla ngemali umvusi yamwasha mkhulu simphi imali mkhulu imvuta khona lekhaya siphila ngayo mkhulu so logezo ekhaya lophile ekhaya mkhulu akahlupheka kalami sekuthi angithanze kuhamba ngibida abantu ngibida kama buya akwendiwa lokho mkhulu kuyi-privacy yakho futhi umuntu meseke wafika nje wathi nginebhizinisi izinto ngifuna sihambe isheshe nje yonke into mase fike kuwe usuka safika egcineni izinto zakhe ziyalunga vele asengikuchazele mkhulu na ukhuluma mkhulu into okubalula mkhulu ukhuluma mkhulu ngenhlanhla ngebhizinisi ukhuluma ngaSphahluka na ukhuluma mkhulu ngelekhaya ngikubethela lekhaya kwakhala ukhuluma ngaSphahluka ngoba mkhulu lekhaya mkhulu lekabili mkhulu lekhaya uyalisebenza ukuthi lekhaya mkhulu libe nenhlanhla kwalona uphinze ulakhe lekhaya ukuthi libe na back to sender mkhulu ukuthi lofaka kwakhe naye activate kwakhe la kufakile bese ke siyamkhulu ngifuna nje mkhulu nje kubala abantu engadli isikhathi kakhulu siye mkhulu emsene mkhulu yaSphahluka mkhulu emkhulu ecaleni macala mkhulu masiphila mkhulu emacala yasweni ngoba sithanza lamanye asilandzela lamanye sibena ngoba suka sifuna kuphila kepha nje mkhulu mkhulu siyabasula so umuntu umene icala mesefike kuliyasula hayi mkhulu ufika mkhulu usuku nemntu angikhanza mkhulu siwashe amacala uphile kahle ungabi mkhulu baleka bese ke mkhulu imali mkhulu ngile imvelo njani le basic ngaphandle kwa mkhulu kude lo ngathi uyakwenda ngaphandle kwa mkhulu nawe lapho ungakwathi kwakha imali yekela waste of time no siba kakhulu besinomkhulu uDr Sphahluka ke igama lakhe udokotela uLaswatini ekumankayane uyakwazi ukuthi uphume ibhora ekede seduze iphi isicunusi na ufuna kufika lekhaya mkhulu kwecala ufuna wakhe lipoint ushaye nangabe ula kangwane 7602 5054 noma 7945 2856 noma 7606 8815 ngoba mkhulu kimi awuthi ungashaya icingo shaya icingo kucala ngoba ngento lemvelo ufuna ufike sengilungisile so mawutawuta ke sengalungisi kutawuhlupha manje uyashola nocingweni siyahlola mkhulu icingweni emkhulu okay ufuna ungivuka ukuthi angisebhizini angeke khambele ngisekhayeni bese ke siyakubukela ecingweni so soyathi ukuthi lana utowendane ulungise ini na ungena ngesicunusa ubheke khona ungafike emangane ufuna kaDokotela Sphahluka kulahlekwa kanike noma ungene kule border gate nje noma ungafika ubuDokotela kuchila uSphahluka kusemangayane akulahlekwa mkhulu uyizwele ke mbukelo uDr Sphahluka uyakwazi ukuthi emacaleni unumber 1 mawufuna back to the sender ufuna uvula inhlanhla yebusiness noma ufuna uvula inhlanhla yomsebenzi uze usekhaya ufike kena ke qinisekisa ukuthi uyamshayela with appointment bese uyafika bayadanki danke siyabonga mbukelo ekhaya